Tro diwetha ar bar Hansh. Mae 6 o Gymru ifanc yma yn Zante i rhedeg bar Cymraeg cynta strip. Trio osgoi'r sac a chipio'r gwobr o 5,000 o bunnoedd. Y dasg oedd trefnu Noson Chwedlau, ond oedd pawb ddim ar amser i'w shift. Guys, get fucked da chi di bod! Ar ôl noson hir yn y bar, Rodri oedd yr ail berson i cael y sac. O pawb. Ac es i ar criw i smasho platau. Opa! Ac mae'r tensiwn rhwng Shea ac Angharad yn dechrau poethi. Pwy wyt ti'n meddwl sy'n neud y lleiaf o waith? Ddoi, ti ddim really wedi neud gormod. Diddorol iawn. Fi'n teimlo'n generous, felly fi wedi rhoi'r noson bant i'r reps. Don't do anything I wouldn't do. Which isn't a lot, to be honest. Got the aftershave on, gwynt o'n dal i'r merched. Wel, i Angharad, really. Fi'n mor excited i gwisgo lan, neu bach o glam. It's gonna be good. Night out heno, mae'n gymaint gwell na gweithio shift. Chams i pawb, dawnsio, yfed a cael chat bach. Cyn i fi cyrraedd mewn Zante, oedd fi cael tim bach o fel bucket list, a oedd fi un peth yn smasho plates. So i wneud hwnna, literally, tick it off the bucket list. Yeah! Ti'n gwybod beth wneud eich chdi, o'r past few days wedi angen neu beth fel la. Dwi'n teimlo lot gwell ar ôl hwn. Rhywun fatha, chydig yn pissed off, a be oedd rhywun wedi dweud amdano, neu fatha, be oedd pawb yn teimlo fatha. Chydig bach, oherwydd pob popeth o Ryan i y gwaith ni wedi wneud, dwi wedi cael y cefn di. Oedd rhaid i fi dewis rhywun a oherwydd o ti ddim wedi gwneud Wel, efallai os ti'n troi lan yn gynnar am y gwaith. Dwi'n dechrau gweld pethau ychydig yn glirach. Roedd i fi bod yn ofalus iawn gyda Angharad. Da chi'n gwybod be, this is all behind us on. Da ni yma i gael noson da. Cheers, guys. Cheers. Iechyd da. Mae yna definitely beth yn mynd ymlaen rhwng Angharad a Brandon. Be da ni ddim yma i ffilmio fucking Love Island, gyda ni job i wneud. Fi a Angharad yn proper get along, ni ar y same wavelength. Fi eisiau chat gyda heno i gofyn i cwestiwn. Ti'n edrych unreal heno? Dwi'n credu. Really unreal. Fi wedi bod yn meddwl. Obviously, ti'n gwybod ar y last couple of days, ni cael amser dda gyda, fi'n obviously yn gweithio gyda gilydd o bob beth. A fi'n meddwl am y fori, os oes ti eisiau, ti eisiau mynd am little drink just i ati? Yeah, is it a date? Yeah, of course it's a date. Ti'n hapus gyda? Fi'n methu credu bod Brandon just i gofyn fi ar date. Not very professional, but I kinda like him. Diolch am cymryd fi mas. Of course. Bach o drink. Diwrnod arall, oedd yn neithio'n so much fun, a I fod yn teg I Brandon, he kept his promise a cymryd fi mas am slushy cyn gwaith heddi. Fi'n credu bod ni'n fel dod yn ymlaen really dda. Yeah, cant. Ers y challenge cynta, fi'n meddwl. Yeah. A fi'n neis I just cael ci ar ben I hun. Wrth gwrs ni cael y challenge cyntaf yna. A ni yn cael ymlaen, wrth gwrs. Ond mae'n neis I just cael a little chill. Fi'n really glad bod ti wedi dod mewn. A fi. Mae fel chemistry. Yeah. Oh, I feel nervous. Fi a Angharad wedi cael wicked day, to be fair. Fi'n mewn trouble. Fi'n teimlo fel ti'n eisiau cysanu fi. Of course. Fi'n credu mae'n rhaid I ni mynd nôl I gwaith, to be honest. Yeah, probably. O neithio'r yn gymaint o hwyl, ond dwi'n fresh bore yma, dwi'n barod am y challenge nesa. Bring it on, me. Mae'n neis deffro gweld bod yna ddim sacking heddiw, ond mae yna event arall heno, so gonna bo beidio. Oh! Fan hyn! Nawr! Chop, chop!
Hangover neu beidio, mae da ni bar I rhedeg. A'r thema nesa, out of this world. Literally. Right, y thema nesaf yw chwedlau a legends Cymraeg. Fi'n sôn am Owain Glyndŵr, Mari Lloyd, The Black Nun o Llangrannog. Fi eisiau promo, cocktails a ddiniadau, games a sialensiau ar gyfer y noson. You with me? Yes. You feel me? Yes, boss. OK, swap chop, hwyl fawr. OK, so... syniadau? Legend mwyaf Cymru I fi di nesa. So dwi'n meddwl safo really fun, sy'n ni'n gwisgo fyny fel hi, a eich neud fel tattoo station. Ti'n gwybod beth sy'n amazing, de? Sy'n ni fatha'n gallu ffeindio mannequins, a fatha gwisgo'r mannequins fyny, fatha legends, fatha Owain Glyndŵr, fatha Gareth Bale, pethau fel yna. Beth ydyn nhw'n wisgo? Gareth Bale? Kit, ie? Kit Cymru? Guys, pwy ydy'r Welsh Valentine? Fi'n gallu fel gael kissing content? Yes, absolutely, dwi'n meddwl am hwnna. Yeah. Competition. Yeah. Competition. We eisiau bod y biggest slag o'r bar Hansh, so 100%. OK. Yeah. Fi'n mynd I ennill nhw. O, dwi'n hoffi challenge. Bydd angharad I cael 10 pwynt cyn I ddim yn gael. Che, hope you win, mate. Diolch yn fawr, boi. Felly efo heddiw, achos bod ni'n dweud bod fflairio o blaen, di pawb yn hapus os dyn ni'n gwneud ne? Mynd ar fanni. A wedyn, pwy sy'n siarad y ddyrno? Wel, os ni'n aros y tri ohonyn ni'n gallu gwneud pob. Ie, byddai'n gweithio fach gilydd? Pawb yn barod? Ie, mynd ar fanni. Bar Hansh, the best pub on the strip. Come to Bar Hansh. Get me on that strip and get me chatting about Bar Hansh. Dwi'n mor excited, dwi bod yn aros I hyn, fi'n lyfio yn y tam dwi hefo. Come on. Don't run away from the dragon! Don't run away from the dragon! We need you to just name 3 different things about Wales. Any 3 things for a free shot. I know nothing about Wales. So challenge gynta ni ydy gael pobl I enwi 3 peth maen nhw'n cysylltu efo Cymru. Rugby. You guys like your rugby? Yes. Yeah. Rugby. Hell yeah! You know that you have dragon on the flag? Yeah, dragon, that's one. Little dragon. 12. Going Price. Gavin and Stacey's, huh? Swansea. Valleys. And Cardiff. Gareth Bale. Yeah. That's a thing. Gareth Bale. Yeah. Welsh Gareth Bale. Gareth gone. The Poppity Ping. Go on. Sheep. Sheepshaggers. What, sheep? You got a Loch Ness Monster? You're not? Or is that Scottish? Scottish. Thank you very Free much. shots, Bar Hansh tonight. Free shot, Bar Hansh tonight. Down there. Thank you. Okay. Pwy yw fi? Wow, quality. That's George North. George North. He's fit. Legend. He is, to be fair. He is. Good looking lad. Ni angen mannequins am y wisgoedd. Wisgoedd. Go on, ti diamond. I'll hold the foot. Amser I fi angharad gweithio mas sut I cael mannequin. Go on, quick time. Go on, go quick. Gyflym. Your tops are shit. Favourite shirt? OK, so her rhif 2, yn seiliedig ar chwedl Gel'r Tyci, dyn am drio cael pawb ar y strip I fatha cyfarth I neud, fatha bark like a dog. 3, 2, 1. Woo! Right, so chi'n hold the foot with that. Yeah! That was a yappy chihuahua, that was. Yeah. Good boy. This is your token for a free shot tonight at Bar Hansh. Sandro there to the left tonight. Na, dyn nhw ddim yn edrych o fod nhw eisiau ne. Ti'n mynd I knocio fi allan efo ddingau music. No! Pronounce this. Got to be second. These ones. I'm not taking the piss. So, challenge nesa, gwn I weld faint o pobl sy'n gallu pronounsio. Llanfair pwyllgwyd gico gerych yn drobwy llant y seilio goch. Now, where wish? Yeah. Lan ha Will Kim Gilil, Gugari Kachanla Kamul. Winfield. Goggery. Lanfair Gwyn. It's Llanfair. I know, you're trying to set me up, aren't you? Trying to get me cancelled. Where's the Rob Will? There you go. Okay, good. Lion shoot, Tia shoot, go gooch. No, it's go gooch. Right. Big allan o ddeg, anhygoel. Free shot. There you are, thank you so much. Thank you. Sut ti'n meddwl mae'n mynd ar ôl yn y bar? Swn i'n fawr nhw'n iawn, de? Gynna I ffydd yn nhw. I've got a lot of faith in them.
Banging. Ffendio fo. Oh my god, it's fucking shit. Mae wedi fucking gloi. Time to take one for the team. Wait, quickly now. Iawn, wrth ti'n mynd. Ffordd yma. Go. Quick. Mae Ymni yn mynd i bod yn mor impressed bod ni actually wedi ffindo mannequin. Mannequin. Dick. Right. Whoop, whoop. Ni di dod o mannequin, guys! Yes! Ni dwyno, ond ni'n cael un. Paid yn dweud i unrhyw un ni di dwyno, Of course. Beth ydy hyn yn fod i bod? Can't tell. Na. Beth hyn? Na. Give you a clue. O Wangling Dŵr. O, Wangling. Nice. O, Wangling Iawn. 1 point Fit to me in. already. Fit in. Ti'n ma'n gweithio? Yeah. Sexy. Diolch. Look at the jugs on it. Fi'n actually obsessed gyda'r mannequin ma. Mae hi'n mor sweet. Maybe she can be the third in mine and Brandon's relationship. Right, Trace. Wanna join us? Ti'n eisiau gael threesome or what? Wow. Please, come on, Chase. Get started. No, calm. Dyma ni de, chwedlau a legends. Pawb yn barod? Chi'n edrych yn barod. Gelert, Santes Dwynwen. Nesa, Black Nun, ac wrth gwrs, Owain Glyndŵr. Fi eisiau chi chwarae y ran. Cymru ar ôl 3. 1, 2, 3, Cymru! Come on! Mae pawb yn edrych yn anhygoel. Mae da fi deimlad da ar gyfer hyn, o? £5 cocktail and a shot. Come get your £5 cocktail and a shot. £5 cocktail Welsh bar. So dwi wedi gwisgo yn eitha geler ty ci, ond dwi'n meddwl fi'n edrych fwy fatha'r blaif na thladdo. God bless you. Oh my god, ti'n siarad Cymraeg? Ti'n siarad am Cymraeg? Ydych chi'n actually siarad Cymraeg? Ba. Ti'n dod, ble ti'n dod o? North Wales, Wrexham. Really? Yeah, Wrexham. Ti'n eisiau dod mewn am drink? Yeah, come for a drink. Pwy ti'n credu bod fi yn? San? Dewi Sant. Dewi Sant? I don't know. Serious? Dewi Sant? Dewi fucking Sant? Jesus Christ. I'm Dwynwen. Who's Dwynwen? The Saint of Love. I don't know who that is. Oh, come and have a drink. Just come and have a drink. Can I go? Come on, eh, guys. Nice one, boys. Fancy coming in for a drink? You didn't bring anybody this time. Sorry about that. Thank you. Come back tomorrow then. Yeah, come back tomorrow. Iawn te, ti'n nawsant gariadog, Santes Dwynwen. Yeah. Ti'n y Black Nun Llangranog. Ti'n barod challenge Cysani, ia? Yeah, go on then. Yeah. Okay, beth ydy'r score points? Un am y cheek. Yeah. 2 am y lips. Yeah. 3 am snog. Okay, I'm Deal? going for the snog. Well, Come on, let's go. yeah, come on, girl. This is my kind of challenge. I'll give you 3 points for a snog. Okay. Right. 3 point, let's go. Oh, I can't believe I just necked them. Dwi'n barod am hyn. Banta ni. Hey, could I speak to you quickly? No, don't worry. Don't worry. Have a good night, guys. Cheers. Bye. Would you I've want got to wait to work. Okay, no worries, lovely. Would you kiss me, but kiss me on the cheek? No. No, it's okay. way. No, I'm so sorry. No, it's okay, girls. I have to ask. We're I'm so sorry. No, girls, it's okay. Don't worry about it. Have a good night. Oh my god, hyn yn massive rejection therapy. Rough. Thank you. Mae'n mynd i bod yn anodd i cero angharad, ond don't count me out yet, baby. Would you come over there quickly, literally just there, and kiss me on the cheek? Yes? Okay. Yes, finally, rwy'n fodlon rhoi ces i fi. Oh, girls. 2 in 1. Yamas, baby. Oh my God, thank you so much. Come here, sweetheart. Oh, thank you very much, darling. Ding, ding, ding. Aye, 11 points in the bag. Go on, girl.
Mae angharad yn anhygoel. O'n i'n gwybod bod i'n gallu snogio ar ôl y noson dweitha, but go on, girl. Catch up, bye. Dwi'n hoffi her. Fucking hell, you nearly took my face off. Robin, dwi'n galed. Dwi'n galed. Diolch yn fawr, boi. Cheers. One for luck. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, gariad. Yes, come on. Un mwy pwynt am y boi. Felly di ffeindio chydig bach o niche i fi mewn y cystadleuaeth yma. Pobl hyn. Ia. Diolch yn fawr, tasty. God. Diolch yn fawr. Bach o snog neu na? Ella? Ti eisiau snog? Fi'n edrych rownd a gweld Shay yn snogo rwy'n tair o gwaith ei oedranna. Bloody hell, Shay. Talk about dedication i'r bar. Diolch yn fawr, cariad. Diolch yn fawr, mae'n gwneud y galon. Mustard, boy. Mustard. Woo! Shay, fucking hell, what a goat. What can I say? The oldies love me. £5 cocktail 11 at a Welsh bar. 1 minute fi'n trio cael pobl mewn i'r bar. Next minute, mae'n harad yn grafio am snog. Let's have a snog. Not I'm going to say no. Angharad a Brandon yn snogo nawr. Mae hwnna'n gross misconduct. A definitely yn fucking gross. Self-control mass off Venice, I'll be honest. Come on. Fine. Come on in. Fine. All the drinks are really cheap anyway. Mae'n amlwg bod y gysadleuaeth yn dechrau poethi wan. Dyn ni gyd fydda'n rili trio'n gorau i gael mwy o bobl dyn ni gallu mewn i'r bar. Jyst i fatha brofi fydda ni di'r rep gorau. Fydda fi di'r rep gorau. Mae pawb yn gwybod dwi'n lyfio tattoos a mae Nesa'n lyfio tattoos, so dwi wedi setu fyny tattoo studio i gael brandio pawb efo'r flag Cymru. Together, guys, he loves it all. What's the damage? Be chi'n meddwl amdano'r first Welsh bar y strip? Johnson, mae'n iawn. Short gyda'r boys. Wedyn cario line gyda'r night, no? Fi'n caru gweld pobl o Cymru siarad Cymraeg dod mewn i'r bar. Come on, boys. Rhaid fi gael snog gyda'r boys o Abertawe, just fel bod gatref. Oh, random boy. You're actually good kisser. Thank you very much. Girls, come with me. Come with me. Girls, come with me. Come on, come on, come on. Woo, 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 woo. Ti'n gweld hwnna? Mae'n 5 merch mas ar y strip a pob un eisiau cusanu fi. Her yn siawns i dalang gyda angharad. Yamas. Full names, Shay, girls. what Thank the you fuck? so much. I am cariad ti'n iawn. Girls, anyone want to give me a kiss on the cheek? Na, no. We can give you a kiss on the cheek. Come on then! Angharad, what the hell? For Group V, keep your fucking mitts off. I'll go round so I can count. No. Yes. They're mine. No, they're not. They're mine. 1, 2, 3, 4, 5. Fuck you. Tamping, fuming, raging. Ha, Shay, o ti'n honestly meddwl ti'n gallu ennill fi? Girls, will you all kiss me on the cheek? No. No. Fuming. Dwi wedi dechrau gyda 5 kiss. Safe to say, o fi di ennill y kissing challenge. Sorry, Shay, what can I say? Mae Shay yn fuming. Shay yn Mae Shay yn happy. fuming. Rightly so, though. Neth i just swoopio mewn. Harsh. Angharad. Right then, I'm off. Dwi actually mewn bod Pennod i fod y ffwc o da. Mae fi a Pennod defo di mynd yn mwy agos. Mae'r sacking na fori yn mynd i fod yn rough. So, sut ar i mewn bod Pennod yn mynd? Bo Pennod di mynd mor da. Da ni gyd i bod on it. Mae Challenge C wedi bod yn hilarious. mor funny, watchad. Mae rhaid ti respectio commitment on. ai. Neth o'n necio off o fydda hen ddynes. Ie, dwi'n gweld da. Fuck off. Nice. Dim fatha neth o gael snog. Efo fatha genuine hen ddynes. Sut ti'n teimlo am y sac yn y fori? Yn amlwg nawr wedi cael profiad o'r y sacin.
A fi'n gwybod beth mae'n fel, a mae ddim yn neis. Mae'n anodd. A sa'n gwybod beth dwi'n mynd i wneud. Dwi'n cael syniad neu ddau o pethau sy'n wedi digwydd yn barod, ond ddim clir. Mae'n anodd. Fi ddim yn gwybod pwy fi'n mynd i dewis i dweud i fi. Mae wedi bod yn really good fun heno, ond dwi yn fucking cachu ni yn asfory. O, mae'n fawr yn brwt. Dwi ddim yn barod i fynd adre. Ond dwi eisiau gwneud mwy. Be? Fi ti'n siarad really gyflym mewn Cymraeg, sa'n gallu deall. No idea what you just said the past 5 minutes, sorry. Imagine siarad yr un iaith a ma'n fucking language barrier. Yeah, ni still yn best friends. Loves it. Come on! Bore arall, a mae'n amser gweld pwy sy'n cael y sac. Neithiwr ni wedi cael nos really dda, Chwedlau a Legends, ond heddiw mae sac yn a fi'n really nervous. Dwi'n teimlo mae yna teimladau am fod wedi brifo heddiw, dwi'n meddwl. Hwn di'r sac yn gweitha, mae pawb gen wedi stepio gem nhw fyny, dwi jyst rili gobeithio bod fi'n saff. Yep, dal fach yn pissed off am neithiwr, so edrych ymlaen i trafod pethau heddiw. OK, neithiwr de, Chwedlau a Legends Cymraeg. A chi'n gwybod be? They're all right. Beth? Yeah. Sori, mae'r, be oedd hwnna? Compliment? Y bar mwyaf prysur fi erioed wedi gweld llawn bobl Cymraeg, o lot o siarad Cymraeg hefyd fi'n meddwl. Chi really wedi dechrau roi Cymru ar y map. O, fi'n hapus gyda neithiwr. Pawb yn neud swydd. Ac o'n llwyth o fatha grwps mawr, ac oedd nhw'n aros yma fyd, dim just dod i fewn am fatha deals a fatha, but actually aros yma. Mae'n deg i weid o lot o gusanu. Falle fi'n mynd i siarad am hwnna, falle rhywbeth bod i ddim yn hapus iawn gyda. A mae'n deg i weid, fi'n credu angharad oedd wedi ennill y challenge cusanu. Ie. Oedd fi'n mynd i ennill yn gweddill, oedd fe ddim angen cymryd unrhyw un arall o fi, ddod. Ond nes i hefyd weld ti'n dod â 6 merch mewn ar un tro. Ni'n bach yn jealous, I'm not gonna lie. Fi wedi cymryd 5 nhw. Pwy sy'n dod nhw mewn? Ti'n neud fi? Ti, ond nhw'n eisiau rhoi cusan bach. Ie, edrych arno ti, obviously. Ond, paddwch o parch. Fi literally ddim yn deall pan mae Shay mor obsessed o fi dwy'n y merched o neithiwr. It's literally a game, Shay. It's not deep. Whatever. Tam, what's occurring? Edrych fel y ran, mae rai dweud. Be fi'n licio amdano ti, Tam, ti ddim wastad y person mwyaf uchel, ond ti'n neud y job a ti o amgylch y lle hefyd. So da iawn ti. A ti, Brandon Glyndŵr. Ti'n edrych fel bach o, well, butt plug mwy na dim. Pardon? Fel shaft man. Bach re-social ar y degau, ond o ti yn dal ar castell yn ei le hefyd. So, Nel, y gwisg yn ffantastig, mae rai dweud. Ti wedi mynd, fel maen nhw'n dweud, yr extra mile. Dwi'n meddwl nes i wneud job iawn honni, de. Ti drio'n gorau, so... Arbennig. Ond be fi eisiau gwybod, pwy ydych chi'n meddwl sydd ddim yn neud rôl nhw? Pwy sydd ddim yn neud yr ymdrech? A pwy dwi'n goffo roi y sac i? Tam, ti sy'n gyntaf, please. Dwi jyst eisiau dechrau off efo dde faint o incredibly anodd ydy hyn. Yn anffodus, ella just by chance, yr person yma nes i just ddim cweit yn gweld nhw'n gweithio gymaint a pawb arall. For that reason, dwi dewis Brandon. Sorry. Wel, i dechrau, oedd hyn yn pleidlais haws iawn i fi. Ond, oedd rhywbeth di digwydd neithiwr sydd di newid hwnna. Os dwi'n gadael nhw trin fi fel hyn, fi pawb arall yn gallu cymryd mantais o fi. So am y reswm yma, dwi'n pleidleisio am angharad. Cyn i ti wneud hwnna, oedd fi'n dewis rhywun arall. Okay. Ti di wneud hwnna i ti? Mae'n iawn. Fi'n am fy hunan fi, so... A ddim yn gallu trin fi fel bitch. Okay. So cwestiwn i ti, wyt ti'n fel o'n taflu unrhyw un o dan y bws? Yeah, absolutely. Yeah. Waw. Hwnna'n profi popeth oedd fi'n meddwl am angharad. Mae pawb angen edrych arno hi nawr. Brandon? Yn amlwg, mae'n penderfyniad anodd. A fi'n dewis y person yma just o ran niferoedd a niferoedd o pobl yn dod mewn ac efallai yn aros gyda pobl am rhy hir. Person fi'n mynd i dewis
yw Sam. O'n i'n gweld yna'n dod, to be fair. So, ti'n deitha fi bod fi yn hangian o gwmpas bobl yn siarad gormod, ond pryd mae cariad chdi'n neud o, mynd yn iawn. Hypocrite. Okay. To be honest, fi'n actually ffindo hon yn really galed. Fi'n eisiau dewis y person hyn oherwydd fi'n meddwl o'n i'n gael cystadleuaeth ac fi di ennill a fi jyst yn credu bod nhw bach yn salty, cymryd e'n personal, a fi ddim really gweld y pobl dod mewn. Oh. Sorry. Y person fi'n eisiau dewis yw Shea. Oh, he's not sorry. Pam mae'n creo, os i mor upset, pam wyt ti wedi fod amdan fi? Fi'n credu bod ni'n really agos. So fi ddim eisiau dewis unrhyw un. Fi ddim eisiau dewis ti hefyd, ond ti wedi creu hyn. Mae ddim yn newid ddim byd. Dwi dal yn meddwl bod yn hanner yn chwarae gêm arbennig. OK, emosiwn yn amlwg yn uchel. Nel, please. Iawn. Just gweithio nôl. Dwi'n meddwl wrach bod y person yma dwi am ddewis yn anhygol, genuinely anhygol ar job nhw, fatha, really da. Ond dwi just ddim yn gwybod os gen nhw faint mwy mae gen nhw i roed. Dwi'n teimlo wrach bod pawb arall yma, a fe wrach just chydig bach mwy i roed dal yn y gystadleuaeth. Dwi'n really sorry os mae'n mate sgorau fi, ond... Shea. Lyfio ti. Waw, oedd fi ddim yn disgwyl hwnna o Nel, massive blindside. Hwnna'n teimlo'n tactigol. Yep. Dau ffrindiau yn pleidlio Sam fi. Hwnna'n teimlo'n tactigol. Fi wedi gweithio'n galed iawn a fi wedi cael llawer o pobl mewn yn ba. Dwi wedi cofio hwnna'n personol. Pam ti wedi... Mae'n ffain, but hwnna'n personol. Dwi really sorry ti teimlo dda. Ti'n o mate sgorau fi yma. Ti'n Jenny, ti'n greit o job ti oedd ond... Ie, dwi'n o'n i'm yn gwybod tan o'n i. A fi jyst eisiau dweud bod fi'n neud penderfyniad fy hunan. Dim beth mae pobl eraill yn neud. Fi jyst yn gallu gweld beth sy'n o blaen fi. Ie, roedd i fi bod yn ofalus iawn gyda Angharad, a fallai creu allegiance fy hun, neu chydig bach o warning i pawb arall. Lot i feddwl amdano. Shea, mae 2 pleidlais gyda ti. Angharad, Brandon a Tam, chi gyd gyda un yr un. A dim ond fi sydd gyda'r pŵer i roi sac i rywun. Mae Shea mor angerddol, mae hwn yn meddwl lot iddo fe, ond ydy e'n poeni am y pethau man bach gormod. Oedd Angharad ar da neithwr, yn sereni yn y challenge cysanu, ond yw yna gyd sydd gyda hi? Mae Brandon mor frwdfrydig ac yn awyddus i blesio, ond ydy e'n cael ei boddi gan y lleill. Mae Tam yn edrych fel bod hi'n brysur, ond dim y fath o brysur fi eisiau. Mae hwn yn anodd. Y person fi wedi penderfynu sy'n cael y sac yw. Bydd i mor pissed off os dwi'n gadael. Dwi'n heiddi siawns teg. Gynnau dal gymaint i profi a dangos. Dwi ddim yn barod i fynd adra eto. Gallai'n mynd unrhyw ffordd. Please paid dewis fi, please paid dewis fi. Ffocin paid efo allan am mae'r.